Paka tiro lomo tu dari ini korturangi suga nama tadi kuar tu kana sono kata nanti di napa kilini ko napa turun butoni bono pata kena mir niu de kan dina sara di tutu ya nama take de dai ke na kera nama gitu nabi tabi di ngarabi ya nabi uno du di poro bul mikina ni ar di mati bina ko ni ratu sume ko dono dorbo to karti udah single isa ker ni pa mata ko ba gori ada nan dua ta tibi di dua kira nama gini gitu na ya kawin mata double head bir nonton elewa na sim final lah mata ni gon membe pakai itu nonton benuno kaki dan kabi kira kaki bogo lucu kan nonton gitu nonton elewa atau sabu dari rara nonton Tony Bala nama mata tim ini dulu atau tanda gitu me pengembala besar nonton gauna ya sama ya do sa tu mai sabi soko tu non dua na gono sabi rong sa nabi kayak tu tak apa ya singa pa rombu ke mata ka nantela na vede remer tu na tambe tanan dua itu na non ditabi nanto de bitokoni Ibna ka bagani ibna ka mun bito kada baga tambi siganda ibna ka kala biti roko hen mata ka ibna ka di ko bikin ndo kanda sara live juga mana mata di ko ada Facebook page kiru vitalo juga mata di ko satong kono bulangi turang taum biu tanranu na ticketing manager and sort ni Super Rugby Pacific ka baga edori and nonta bonua ya en bukan ngito namaki en ya kavi ni matak rotau talo mata ko ada double header Vale, burra tau bambul tu weekend na lewi bit inda baru matsumai na be sai biti kana be sai burra ndira sar ratu tau nang gitu ni mata kan nang gitu bimbi ini kadio ni raun ni Sopen Save Super Rugby Pacific Competition terus untuk sare dan Madau Saudi sama bandita kin garabi talengan gitu ni Super Rugby Women Semifinal dono bobenak karena tege butu kono singni mata kan mamani ba yang murid itu kan ini timing ganggan in ruah be kena tono turanga na wotsi na bitu na 5 menit ukala turang tahu ngo sang gitu nama ke bisuba bukan tua kadio ni rauni sange ngole mai suba tulu nang gitu bitar terabi ngarabi na tege buni yang bakingo ngarabi ke tu melotoka yang go sa mending ini suba kala sa warang sarti me bambalab right kanga itali tekina tahu nang ngole mai suba nang gitu sa ruwa talenga nang gitu nang ngarabi chiko okelan korturanga lebungo suba na ve ya sana bole ke suba sana na makisar tunga nang gitu go barite kisar tunga turang tahu na kena boli to tolo tsuna tikite me ada mai nangono dorna kay murid tsuna malo tikite rato taw na mata di ko na Sopen Save Super Rugby Pacific points table manda pagkata tama dorna kay manda ba to tolo nimberin dorlanda na ngito si Singapore dina turma taw me ada mai na kawalu ni rawuni nda kala bana ni to bye weekend mada saut nangono gor to sa tsiko ne kabitu ni tutu we aya na tsika tolo na points me baka barita ka turma taw na kena dambeti na kabani tutu siang sartunga ni sabanda itaki na ngono ko balembale na bimbi ningi tongo kenang gitu na madam ngono so teke mo na melo to ka turong tau yan sulia endo na tubu bo na kena rawati na top 4 me buka ketu usando barita katsiko ngono tubu ketu wana mate kene na bagingo ketu sarawat na bata ni top 8 na quarter final na season south dirasa ketu sa tubu ka na tosu keliu sengito na magit singa na may nakawalu se kina kawalu ni tutu kito sana na magitel nga may kito sanga nagkawan ni tutu blatango sulia kina bikito meron ni kito ngarabe biti na bata ni quarter final kan sa kilabi na nang gite biti endes to sa nganga tiko mikine na tulo nang gito sa uchi dono na turbo men na magingoy dono bobo na to sa certo may pagati ko na turbo mo motor to may resetale ada bunyi kena nama gitu ya ya kabimbongi ni matak pagkatapos cuma pagparo nang anong gobierno na turbo kandi na turunga tahu me bukani tuguno tokor to may bading tuguno mado south singundo na edo me nang onongo go indo na tikini babara we erto indo do numerto la kudruma nanon reto may dingo go sulendo na recovery ni ango esule virtu mertu riset tal na wakasama dari dengan gitu bataki rebels na runa mado sauti ndakila ni tiko nang gitu ertu sa do bakilas na presa ertu sa nama ka orto nambimbi ning gitu nito ngay sota to kay Hurricanes ko sa berbando ni sa nruka na bango nanon to bay weekend na mado sauti esule no baka dingulo virtu na darbo dinasar orto reset na bakasama reset na non to yang ngondertu ertu babara wana gitu na sige mata kelihatan itu ada tim ini swashing pigeon rua nirtonto suntuk sulia pakan Andre
nanon tu soso sa narara. Bakit apa nang gitu na rumbukan ko? Turota kebukan tur release na bagsaut. Tul nang gitu ngarabisu ba turota sembara ninruka na tim ninru na rarango na ya HFC. Amen ruka talaki na mata tim ni Hurricanes. Aman ruka ni tim ni Hurricanes. Ya na me baka untuk saris mo dotan na Hurricanes salang minggu. Basta tanglam din salang minggu. Yo kito sa nama kaya kito sa kila na bimbining gitu na singni mataka. Kito kila na bimbining gitu weekend na len bonua, kito kila na bimbining gitu weekend na korturang kada besa na bola kata. Bala to sa war kami balab. Kanga kito be bandita kina turong tau kito na sulian don gitu binaka ni mataka. To na sulian don gitu binaka sa andara ni sulit ko na ken rakin na madanggo. Go turang tau na matay talangan ning gitu. Menggarabi na Singapore rumbuko. Ka gitu nga nambaking ko yang garabi ng bong. Doon mo binaka. Nandua tani serangan gitu ni singni mataka. Nangay dolon-dolon to na tim ni maram na bimamaniba ni mataka. Ngo suban doan na songo bula kenan dora kenan maru ta kenan gitu lebu. Susu na namaki. Susu. Susu. Turun tahu. Dorusan tahu tikite. Bakit ba tikite ng ko se tosur kenan bultaki? Doon turun tahu. Minta kila ni tikite sa bolita gitu may bambalap. Miado menangon ko turun tahu. Kaya bakan tabi nakata menda bolia na bali sarsara. Ko na batangan yang ni bronze. Ni silver, ni gold, kaya platinum. Au sa kerbi beso chico bikin na lele bono na tikite kede asa wochi serang. Kira tokarota serang mambo. Kala dora ketu sabi bandi takis bikin na mani na mado sauts. Tikite sa tiko sa boli takis ko na tikite. Miado menangon ko tao na matango ni dorbitan no. Kaya ko biyan tambe na grandstand. Ngule da nangono ko sa sanga talini do na tikite ng grandstand ebo. Nangono ko kaya ndabe boli tikite na leni bonwa sa nantambe nga na concrete in embankment, basta nga $1 se na grass na ground ruso mo $5 weekend na ngasi ruso nga $1 bir na wani. Uno era bulte kina tikite roto. Uno era bulte kina tikite roto tau rawa sara na bune bulte kina tikite sinika bitu na sitoa na eject se viti boli tagatsu na tikite. Tigo talanga orto na damor empaki go turo tau do kilangan dala ko damor dalay boli tikite nga ni sarlan or lako talanga damor darongo go turo tau or ni boli na tikite ni sarang gitu ninro kyo tigo damor city se ngole village 6 suba village foilo toka se damor lambasa arani boli kin na tikite vivandi takita nga turo tau no Fiji Sports Council go na nonto wali bola nga boli katangan na tigo lodala na sangan ni rara boli tikite na tikite Rata nga turang tao niyo buli awala nga na telefoni. Ngole nga na nito website na www.drua.org. O sige po tarong sa kata New Zealand di buka may ni kuha may sarang gitu sarang ni buli nga online. Raw turang tao. O biban di tagit ko bi kenalin po no na raw ran nda buli tikite. Kena raw nga turang tao. Kaya ka uchi ko men banota ni bono da banga uchi ko kina. Era no buli na tikite may sana ya biro to na kamur to chiko witi. Kaya nga berto mo na tikibiti na nonro to email. Puli na tikite may sana oso mo may sana na tikite ba ka berto na obe kamur to chiko ebiti. Ocho sini nang nitugutugan na matangani ko. Ocho sini tugutugan na tao kito sabi bandi tagi chiko bisuri chiko bikenda na leno bonua suba na besa na bolaka tailebu rewa na itasiri serua na mosi weekend talaga menasa sa wara weekend may na boliku nito sumay nang gitu na singni mataka. Kaya ka uni sa nanam uni tubo ka chiko sa barita ka chiko. Natikite sa voli to tolo sa chiko nang unogo. Nakaketu singni binakata menda lako ni rara. Da somo may nanonda bondo dangay lay musi to kana alo ni sauti natikite. Pibandi takit chiko weekend na ngaunango ngole na Jex nduanga na Stony Jex e bula ka biko. Ni ngole na Damor City di boli online. Ni ngole menamito kono tim. Kito keren no menibito koni. Kito sanggangka uji betul nang gitu ke viti na may lotoka. Alright. Sa tukuro chiko lotoka kito sanggangka tul nang gitu. Wadam kem doi suba. Manarantoro no mtung suba. Au kito bandi taka suba en nana makitsik mena may toko nang gitu. Erna yawen bakali berara metum len sarap na kena kito na sanga me munduki. Nangganga ni harikan surutu sanggangka baka bitu. Surutu saya to mengo na nonto turara ise suba. Gitu na sanga me gitu na munduka na nonto na
non tungganga na timi ni tenglam. Terang marama terang mana level kimen ramane mbiu tanranu ticketing manager and satu level ni shopping save super rugby kada bagai dori juga en mbongi seranga ni mataka.